salt. Ganito pulon ka og buak. It's 8 AM. Maiko ko mag-saba-saba. Kasi makaingon mo nga, duha ka kape, that's too much. No, sakto ra ang duha ka kape. And that's for the whole day na. Anyway, let's have our breakfast. Leftover lang gabi miswa na ay sardinas. And asa siya pechay, tomato. Anyway, welcome back to another vlog. No upload last week because na-busy jud ang inyong mami cake anya. Pag Sabado ana, I was planning to film na lang yun. Pag Sabado, nawala ang internet hantod Monday. And I think it's because para dili ko mamatay sa kasuya sa Blackpink concert. Yun na lang yun. Monday, ato lang sa may sa old apartment. Nagpa-aircon. Grabe ka init bitaw. Init siya na init. Tungod sa weather, init kaayo. Gisipon si Avery karon. Actually, duka pa jud kay ko. But I have to get up kay energetic na ang usa. And I'm gonna unbox later the like mini, as in mini gid siya. Mini portable washing machine. And I know kana mo nga palit lang ka og kanang dako nga washing machine na pag wala pa siya sa akong nahuna because gusto ko nga magpa-laundry lang sa ako ang clothes but na ay like certain clothes na ko nga dili ko ganahan ipa-laundry. I mean, kung gusto ko ako lang maglaba kaya basin niya bago na ang nag-iya. Mainly, pangkuan gyud siya ang mga clothes ni Avery because every time nga magkabulingit iyahan sa nina is ako jud siya always labhan niya. Nisakit na ang akong likod and I cannot. Actually, funny kayo kay ni tagay ko, party ko. But si Avery ato na pa siya si Lola. Last minute kito siya ako and then everyone's dancing ako kaya sakit pa sa akong likod. Ay, signs of aging. Ka-happy ang comments ninyo guys. Like, every time makita sila nga gawas ko, sila nga, I'm happy nga naghatag ka og time for yourself. And, thank you so much. It means a lot. Uy! Wow! Why did you put your cars there? Yeah. Yeah? Yeah. Was it heavy? What's that? So yeah, update. This is our second month and nilas mo electricity and Avery is now 19 months. Kadali sa panahon. May na lang 2 years old na. It's so good. Kainin ninyo kan. Nani siya sa akong YouTube shorts. Salted milk coffee. Is this your hat? Boing, 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 boing. Boing, boing. Do you want orange? Boing. Wow. Boing. 1, 2, 3. Hello. Eat orange. What's this one? Yay. He's happy na. Let's peel. So hard. Okay. Parang di na grade 2. He likes this. Yeah, perfect siya sa kuan. Doon ako nabasa nga if nagngipon ang bata kaya don't give them like citrusy. But he likes it naman. Yummy. Hi. More. More? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Last one.
out. Orange. Yeah. Oh no, I forgot to film. There is akong camera but nag-unbox ko. There is akong phone for my TikTok account. So na-unbox na and here it is. It's really small. Ito ko pa si Avery. Pwede na yung si Avery diha. Malaba na. Malaba na. So we're gonna try it today and then na-ashay laundry capsules and timing kay na ako'y labko nun nga sa nina niya. This is it. Yeah! Dito din siya saba kayo. So muna akong gikabalakan kay gusto ko nga makalaba while tulog saya. Uh-oh. It's moving! Is there someone there? Why it's moving? Uy! Grabe naman ang ugali. This is my second batch and puro gihapon na mga sando ni Avery and kailangan ko siya laban din kasi gamit kayo ang mga sando. Especially, alimuot. Mula na yun na siya guys. So, don't worry. So, it is now time for his second milk because it's almost 11 and kailangan siya mo sleep yung ang time and I'd rather let him sleep ang kanang udto to like 1 p.m. para sayo siya matulog gahapon. Anyway, so this is our second time nga mag-try siya of full cream milk. This is from Arla and nakita na ako siya sa 7-Eleven. The first time naka-drink siya ani medyo dugan niya na hurot and have to like offer it to him. Nasad. Katong time nga gitagaan ako siya Arla kay ako pa siya pamangkaon so siguro busog siya that time. We'll try again and duhar akong gipalit kasi duhar sad ang naa sa 7-Eleven. Karon mo try ni lakaw kaya mapalit ko og milk niya and mangita sad ko if na ay Arla. Lang siya ikuan balhin diri. By the way, this is 200 ml which is sakura sa iyang milk intake niya every kumburihus. Siya ang nagbugnaw iyang gatas. So, anak ko is nalanay na which is ako na siyang ibalhin sa yummy? No more. Hi, mga unta. So, it's currently 12:53. Budge. Of course. Uy. Oh. Hey guys, so time check, it is now 3:30 p.m. and I'm getting ready. Naligo na sad ko. Because we're gonna go out buy og milk ni Avery. Ay, very sasa girl. This is just my outfit packed up. Hold my hand. Init, uy, masing bago taligo. We're home and kadit kaayo to. It's because wala ang akong gipangita, wala ang akong gituyo. Sana pala nagpaano na lang ako. This is up and this is down. Aww. Thank you.
Thank you. Yeah. Mm. Yeah, yeah, yeah. Sige ba mo eat si mama? Yeah, yeah, yeah. Di ba mo eat si mama, no? Yeah. Ah. No. Kuha sa glain. Kuha sa glain. Sige, balik. Ay, diet na po. Potato! No. Show the potato. Oh no! Show the potato. Oh no! Oh no, you dropped it! Hello, guys! Hala, nag-sleep na si Avery, oh! Ay, opa di ay. Hala, nag-sleep na lagi siya. Let's taste balot. You're gonna taste balot. So hot touch. Come here. Come here. It's egg. Ayaw niya. Huwag natin pilitin. Actually, this is gonna have hard boiled unless if you mix unang kagat. Ay. I like the hard part. Diba to? At parang hindi na masugo. Next month, no more balot for me. Isaw na po. Naka-9 na ko kabuo. Balot. This fave part. Balot. Go. No? Mama, go. Huh? There's duck inside. Shake sa. Kalida na ka. Actually, ni mata ni siya ganiha alas 3. Natug siya around 12. And then, 12 or 1. Something like that. And then, mata siya, mata siya mga 2. And then, natug siya balik. So, ni mata siya mga 3. And, I don't know if gikapoy siya. But, we're thinking at me, I'm still gonna eat the balot. 2 other balot. And, I know it's not healthy. Char. Cholesterol. Last na siya for this month because tomorrow is 31 and the next day is April 1. Malamang.